dam chiang ha mo thong hi kul la ruk Tangkhawng kul lan ni thong pang thar rakai ti ding in kan som than ha mai mung thabor kasi lai tlang lei arak pan mi SSPC ral kap tai ngin an phan hun hi in ani than thong hi kul la ruk January ni kul I sagang ram chan kali khopi Regina Operation Command ROC in lai tlang lei arak tai mi SSPC ral kap ma chu thong hi kul la ruk January ni kul chu sui me lam hei ni shrong a tai ngin khwa an phan tia thai si tai ngin khwa a phan mi SSPC ral kap ma ki minung zathum shrong an si I tai ngin in ral lam hun hi a ithan ani team tia thong sham lak mak sin in thai si minung tha jang in chun minung zathum shrong an si ROC kali in an rak ikho an rang ngai chun a tai ngin an phan chol halak kar a ka dau nak chu a umri lau mun hi a ithem ding timlam na kan ngei kan lo tar ko na tia ral mai thong lang mak shampi ni lungmali phosa achim atu tan arakai mi ha hi falam lei le te ding lei ti in ral lam hun hi in ithan ani tim ROC kale in an rakaya hin moto kul shong an si I Fokar pastori song atal tia thai si Tangyen le tidim lama hin chim brotherhood chungtal PDF zolan le chiram chawza chungtal CDF si yin shemplai phuna an nak maram asi kampni ka daw na kachuak ri lau tia kan thai mindat le sopeng a SSPC ni chunglei in boman thak chiram thlang lei mindat khopi le magweram chan sopeng a SSPC ral kap ni chunglei in boman thak pong thai si January ni kul zan lei swimia lam pathum le henga shonga khan mindat khopi lunak hun patni a magwe air force in arakai mi SSPC ral kap MIG 29 ral tuknak wanglong ni boy ni tiang boman thak tia mindatol chumi ni anchim chunhu zan lei swimia lam pali shonga khan magweram than so pen chung khote patni a SSPC ral kap ni ral tuknak wanlong in boman thak than tia anchim SSPC ral ka bom thak nak ruanga minunga thi mi anong ti in amasa a anrak lang tarna in fe tarna an to mi zai kan a umri lau yo alin tan ni anchim ninga chun SSPC ral kap ni bomman thak nak bun hi so pen chau thu circle chung I a ummi virtual campus ni a asi tia anchim SSPC ral ka bom thak nak ruang a virtual tol chung ni kumu pa pali ni hiam man tuar I tu chung a minung pakhat ni hiam ha fak ngai im atuar tia yo alin tan ni an lang ter Thailand ram ka Chinaburi a Myanmar ram mi somde shuk an tlai chan na Thailand ram Kanchanaburi penkom chung a Yangon le bagu in arak lut mi Myanmar ram mi somdia shuk an tlai na kong Thailand thongzak mak mi an lang ter January ni kul chu swimia lam patni le minit panga a khan Thailand ram Kanchanaburi penkom sayong peng chung a pung lo in alut mi Myanmar ram mi somdia ruk ha chu ani chip mi moto pali he Thailand ram no ngai tu ni an tlai na tia thai si tlai atong mi moto na chu Isuzu D-Max patni Ford Ranger pakhat le Toyota Revo pakhat na an si I moto chung a Myanmar ram mi pasoma sari le nukulakwa an tlai na tia Thailand thongzam nak ni an lang ter Myanmar ram mi na ni Thailand ram renton kho nak ding a poisa sin a minung pakhat a thaibat kong hei ni in thongpul tiang an liam tia thai si Thailand ram no ngai tu na ni Myanmar ram mi ha le an tlai mi moto chu sayo palik sakhan a an kwat na tia thai si me se thong in azam mi thongtla SSPC somthum Thailand a an tlai na alwan cha January ni hlairia Zinglei Swimia lam pakhat shong a currently interim executive council IEC kutang
me se peng i a mi thong in number pati in azam mi SSPC ral kap som thum chu Thailand ramri a antlai than ha kong Thailand thongchimnak ni January ni kul a an than alwan cha January ni thai ko a antlai mi ha SSPC ral kap major paso total in adang antlai mi ha chu Thailand ram no ngai tu ni an shan ha tia thai si thongin bo in azam mi SSPC ral kap a an dia hun kong he pet lai in currently interim executive council IEC petlai na kantuan hu a atu bantuk in achim hi asi tia an lam ter lungmali post thazang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak sunga kanelom tuk hring shan thai zinglei a thongpang thar he kane tong chan ha lai